kumsang khajko somruk pasari jun ninga atanga jun ni som inkara Israel le ache vel Arab ram Egypt Syria le Jordan te inkara indona rap thlak tak chuakha 6-day war niruk indona tia shit ania he indona hi hunrei lo te chung o nima se Middle East chanchin thlak danglam hloka voini thlenga buaina intran na ani Israel ram hi kumsang khajko somli pret adin ani atangin Arab paramtenen anin kar burok achle a kumsang khajko somruk pasari lo thlen meu chuan burok atang zol hle Egypt president Gamal Abdel Nasser chuan Israel ram nena anin rina border Sinai peninsula lama sipai tam tak atlara UN hovin remna aum theina na anven himna munatang UN sipai te anut choka heminu hian Israel longkong peimo Strait of Tiran chu adang pingzuya heng thil thlengte awang hian Arab ramten anron beidon ngei nia arin awangin Israel chuan anram himna atan be masak chu thaberin ashiani juninga sangkhajko somruk le pasari zingkara Israel thlotheina te chuan Egypt sipai thlotheina trumhmun airbase te an be thuta darkar tlem te chungin Egypt thlotheina tam tak chu leya anti chevekani hemini vek hian Jordan le Syria point Israel hi anron be ve ngala mahse Israel thlona sipaiten an mani ron be tu thlotheina po chu nein anti chengal vek ani borok thuneina an chantak avangin Israel sipaiten leila ma po ma an son chakhle a Egypt lama Sinai peninsula le Gaza Strip an la a Jordan lama West Bank le Jerusalem chhuhsak East Jerusalem chu an labok Syria lama tlangram poimo tak Golan Heights an la le bokani niruk chung lek indovin Israel hian aram zawzong chu alet thumin atizaw manani Arab ramte lama sipai sing ni chuangin nunna an chan lain Israel lama chuan sipai sangkhat vel chawin nunna an chan jun ni soma indona top meu chuan Arab ramte an tlom chiang hle mai he indona hian khovel geopolitics a le Cold War buroka ngong thuk tak anaya US le Soviet Union te inkar burok po atang zuala Soviet in Arab ramte atan pui lain US in Israel athlop thung Israel chuan ramthar la in heng mun West Bank Gaza Golan Heights hi vawiin thlengin in nilna le buaina lian tak thlentu ani zuita ani UN Security Council chuan resolution 242 ati choka chu ramlak pekir le turah remna siam land for peace ani hei hi thupuya amanga mahse ataka man turin harsatna atam hle ani 6-day war hi indona toite ni mahse anu a thil thlengte chuan khovel chanchin athak danglam na sa a vawiin thlenga Israel le Palestine inkar buaina le khochak lam rama ramri in ngir ngau na tam tak hi he indona atanga intran hi ani kan di thei ome